Jak tu agbaliw ni kaanuman ayat intalimeng ito'y kaunggan aglabas aldaw bulan tawen man siksikan tulaeng di ay ayatek di maminsan sumambay itibiyag tayo ayat di tapuson ayat awan umasping agdaken kat sapsapulek aki naragsak ikutan to'y pusok uray kaanuman ket angesku manti magsat dinto maumag daytoy ayat ko ken ka dinto marsaak karikken ka diag baliw ayat ko ken ka angesku manti magsat dinto maumag daytoy ayat ko ken ka dinto marsaak kariken ka diag baliw ayat ko ken ka